Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri hirya no hino. Navuga ko ari inkuru ibabaje ku banyarwanda muri rusange. Ni itangazo riturutse mu biro by'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nifuza ko tugiye kugenda tuganiraho muri aka kanya, gusa mbere y'uko ngaruka kuri iri tangazo ndagira ngo maze mbabwire ko tugiye kubanza kurebera hamwe n'andi makuru atandukanye mu buryo bw'inshamake yakomeje kugenda avugwa hirya no hino, by'umwihariko ariko nshimira cyane mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari, muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Ndashaka kubamenyesha ko mu minsi mike iri imbere nigeze kubabwiraho gatoya, ariko mbabwira yuko turashaka gutangira gukora mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bugaragara. Hari inkuru zimwe na zimwe nk'izi muzajya muzikurikira mu buryo bw'amashusho muri rusange. Mbere gato yuko tujya kuri iyo nkuru iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka mbanze mbanyuze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye tugaruka kuri iyo nkuru yacu nyirizina. Mbabwire ko FARDC iravuga ko imaze iminsi 5 irwanira kongera kandi gufata Minembwe. Agace ka Minembwe gaherereye muri misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, kamaze iminsi karabaye isibaniro kubera imirwano ikaze ihabera hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe n'abazalendo n'abarwanyi umutwe twirwaneho wiganjemo abanyekongo b'abanyamurenge bamaze igihe bibasirwa n'ibitero bya FARDC. Nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Sokola muri Kivu y'Amajyepfo, Lieutenant Mbuyi Regan, ngo igisirikare cya leta kimaze iminsi kandi igera kuri 5 kirwanira kongera kwigarurira Minembwe bafata nk'indiri yatwirwaneho n'abafata bikorwa bayo. Imirwano iragenda neza hagati yacu ingabo za leta hamwe n'inyeshyamba za M23 AFC ati zifatanyije n'imitwe yatwirwaneho Gumino na Lady Tabara atahantu hanyuma n'Iminembwe. Ataka gace nikamara kandi kuzengurukwa, ibindi bikorwa bishobora kandi gutegurwa. Umwanzi arimo gutakaza abantu, twateye igihombo kinini cyane. Ati nk'ejo aho twishe abarwanyi 35. Uyu ni Lieutenant Mbuyi Regan avugana na Radio Okapi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant Mbuyi Regan yijeje ko FARDC kandi irinze umutekano w'abasivili batuye mu turere twibasiwe n'imirwano. Ati kubera uku gutakaza, ati kandi barimo gutera ibisasu mu buryo butarobanuye mu miji ndetse mu midugudu aho abaturage baherereye, ariko twe ingabo za leta ntabwo turwanira muri utwo turere, turinda abaturage. Biravuga ko hamwe mu bantu rero bakomeye cyane muri Minembwe basabye byihutirwa urubyiruko rwo muri ako karere kwitandukanya n'ishyamba ndetse no kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere muri rusange. Nk'uko aya makuru akomeza kugenda bishimangira. Mbere gato kandi yo kujya kuri ya nkuru, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru avuga yuko Pri ya General Muhozi irashinja umukwe wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuba inyuma y'ibitero bya Amerika kuri igihugu cya Uganda. Ihuriro Patriotic League of Uganda rigizwe n'urubyiruko rushyigikiye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba, akaba ari umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, irashinja Odrek Rwabwogo kuba ari we uri inyuma y'imvugo z'abasenateri ba Amerika zibasira igihugu cya Uganda. Odrek Rwabwogo usanzwe ari umugabo wa Patience Museveni, umukobwa wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, yashinjwe biriya birego na Depite Daudi Kabanda usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Pri ya General Muhozi Kainerugaba. Yavuze ko rero imvugo z'ibitero by'abasenateri ba Amerika kuri Uganda bikurikira ingendo za rwihishwa uriya mukwe wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni amaze iminsi akorera muri Amerika, ndetse ko ashyigikiwe na General Kahinda Otafaya usanzwe ari Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Uganda. Daudi ku rubuga rwe rwa X yagize ati Abanya-Uganda bakwiye kumenya ko mu minsi ishize Rwabwogo yakomeje kugenda akorera ingendo nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuye n'abagize Congress n'abayobozi ba guverinoma y'Amerika batatangajwe. Uyu murongo w'ibikorwa wemeza ibitero biherutse kandi kugabwa kuri guverinoma ya Uganda na bamwe mu bagize Sena. Tunazi kandi ko muri ubu bugambanye ashyigikirwa na General Otefaya. Iyi Pri ya General Muhozi Kainerugaba ivuze ibi nyuma yuko mu mpera z'icyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Senateur Jimmy Rich ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri nshinga amategeko zayo zateye utwatsi imbabazi ziheruka gusabwa na General Muhozi Kainerugaba zigaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura. General Kainerugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda
akaba n'umuhungu wa perezida Kaguta Museveni yerukaga gusaba Amerika imbabazi kubera kwibasira ambasade yayo i Kampala mu gihugu cya Uganda. Mu gitondo cyo kuwa gatanu rero abinyujije ku rubuga rwa X, General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko amakuru y'ubutasi yahawe yemeza ko Bobi Wine umaze igihe ashakishwa n'inzego z'umutekano za Uganda yahunze abifashijwemo na ambasade ya Amerika, bityo ko ubufatanye bwabaga hagati y'impande zombi bwahagaritswe. Ati twebwe nk'ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika i Kampala, burimo kandi ubujyanye n'imirimo yacu muri Somalia. Mu bundi butumwa rero uyu musirikare kandi yanditse ko ubufatanye bwa Uganda na Amerika mu bijyanye n'umutekano bwasubiye inyuma kuva muri 2015 bigizwemo uruhare n'abayobozi bi ambasade. Nyuma nibwo rero yaje gutangaza ko yasibye ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika nyuma yo gusanga ko bwari bushingiye ku makuru atariyo yari yahawe, anasaba kandi imbabazi vuba na bwangu. Senator Jimmy Rich abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje ko General Muhoozi Kainerugaba yamaze kurenga umurongo utukura. Yagize ati Komanda Muhoozi Kainerugaba yamaze kurenga umurongo utukura, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zigomba kongera gusuzuma mubano wazo mu by'umutekano harimo ibihano n'ubufatanye bwa gisirikare n'igihugu cya Uganda. Uyu musenateri yagaragaje ko imyitwarire General Muhoozi Kainerugaba uhabwa amahirwe yo gusimbura se ku butegetsi itagomba gufatwa mu buryo bworoshye, ashimangira ko gusiba ubutumwa bwe ndetse no gusaba imbabazi ntacyo bivuze nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Hanyuma ikaze rero muri amakuru ku nkuru yacu nyirizina nababwiraga, nk'uko amakuru aturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeza kugenda abivuga, biravugwa yuko abagize inteko ishinga amategeko ya Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuganira uko kiriya gihugu cyafatira u Rwanda ibihano nyuma y'uko rwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binaniwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro byasinyanye tariki ya 14 Ukuboza 2025. Mu byumweru bitandatu bishize nibwo Perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi bashyize umukono kuri ariya masezerano mu rwego rwo gucubya umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi ndetse no gukemura ikibazo cy'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora kuva amasezerano yasinywa umwuka wakomeje kuba mubi hagati ya Kigali na Kinshasa, ndetse ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakomeje kurwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC 23 bamaze imyaka igera kuri 4 bari mu ntambara ikomeye cyane. Hanyuma amakuru akavuga ko kuri ubu amakuru avuga ko abadepite bo muri Kongere ya Amerika baba abo mu ishyaka ry'abarepublika ndetse n'abademokrate bakomeje kugaragaza ko hakenewe gusuzuma ingamba z'igitutu ku Rwanda nk'uko Jeune Afrique bivuga. Igitangazamakuru kivuga ko abenshi mu badepite bakomeje kandi gushinja u Rwanda kuba rutarimo gushyira imbaraga zihagije mu gushyigikira amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC, bityo bagasaba ko hakorwa isesengura rikomeye cyane ry'uruhare rwarwo no gukomeza kw'amakimbirane. Amakuru kandi avuga ko hari ibiganiro biri kuba ku bijyanye n'ibihano bigenewe abantu ku giti cyabo, bishobora kandi kwibasira abayobozi b'u Rwanda, kugabanyirizwa inkunga ruhabwa cyangwa se gukaza amabwiriza agenga ubufatanye mu by'umutekano kugeza magingo angahe. Bivugwa kandi ko Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance ari kwinjira cyane mu kibazo cya Congo. J.D. Vance mu minsi yashize weruye agashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington ndetse akaruburira ko rushobora kuzafatirwa ibihano nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zari zimaze kwigarura umujyi wa Uvira. Kuri ubu M23 yamaze kuva kandi muri uriya mujyi wa kabiri, umujyi wa kabiri kandi munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amerika bivugwa ko yatangiye kandi gutekereza uko yafatira ibihano u Rwanda mu gihe rusanzwe rufatwa nk'umufatabikorwa w'ingenzi wayo mu karere k'ibiyaga bigari. Hagati aho ngaho Jeune Afrique ivuga ko abagize Kongere ya Amerika barimo gusaba ibisobanuro birambuye n'ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda rwiyemeje by'ukuri gushimangira amahoro. Washington yongeye kandi gutekereza gufatira u Rwanda ibihano n'abayobozi barwo mu gihe muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize yabifatiye umunyamabanga n'umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu bya gisirikare General Lieutenant James Kabarebe yashinje kugira kandi uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa mbibutsa ko uyu General Kabarebe niwe mu mateka y'isi wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'ibihugu bibiri. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, aza no kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tureba n'andi makuru akomeza kugenda avugwa. Ati ntewe ishema no kuba naranze gukorana na Perezida Felix Tshisekedi yitwa Matata Ponyo. Uyu nguyu Matata Ponyo wigeze kuba Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko atewe ishema
no kuba yaranze gukorana na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo wahunze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma gato yuko yari amaze gukatirwa imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato, Matata Ponyo yabwiye Jeune Afrique ko kuba yarashoboye kuva mu nzara za leta ya Kinshasa abifata nko gusohoka mu kanwa k'ingona, ndetse ko byamuhaye umwanya wo gutekereza neza. Komeza agira ati ibyo byanampaye n'umwanya wo kurangiza igitabo kitagenewe gusa inyungu za RDC ahubwo n'iza Afurika yose. Matata Ponyo rero wagaragaje ko kugera ku iterambere ry'ubukungu bishingira ku bayobozi bakomeye cyane, ahamya ko basigaye kandi ari bake cyane ku mugabane wa Afurika. N'abayobozi yavuze ko batarimo Tshisekedi, yavuze ko abarizwa mu cyiciro cy'abayobozi basanzwe cyangwa se abari hasi yacyo, kuko ubutegetsi bwe ari ubw'igitugu, ndetse akaba adahisha ibyifuzo bye byo kubona abugwa, no kuvuga ubwo butegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bugwa cyangwa se butembagara. Hanyuma Matata Ponyo yavuze ko ari mu murongo umwe n'urutonde rurerure cyane rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu buhungiro yise intwari zo mu bwisho bagifite ukwemera muri politiki yo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi yise umwambuzi ndetse n'umwanzi. Yunzemo ko akorera mu bwiru aho kuba ku rugamba nk'urw'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23. Yavuze ko adashobora kandi guha amasomo. Akaba rero uwo yitwa Matata Ponyo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma FARDC iravuga ko imaze iminsi igera kuri 5 irwanira kongera gufata Minembwe. Nabigarutseho gakeya, ariko bibutsa ko agace ka Minembwe gahereye mu misozi miremire muri teritwari za Kivu y'Amajyepfo kamaze iminsi karabaye isibaniro kubera imirwano ikaze ihabera hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zishyigikiwe na Wazalendo n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho biganjemo abanyekongo b'abanyamurenge bamaze igihe bibasirwa n'ibitero bya FARDC n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tujye no mu yandi makuru babwire ko yandi makuru wenda kuyerebana n'igihugu cy'u Rwanda nuko icyemezo cya Kestamel cyo guhagarika kohereza abimukira mu Rwanda cyagaragajwe nk'ubugambanye. Umuyobozi wo mu ishyaka ry'abakonservateur ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu, Chris Philippe, yavuze ko icyemezo cya Minisitiri w'Intebe Kestamel cyo guhagarika kohereza abimukira mu Rwanda ntaho gitaniye n'ubugambanye. Chris Philippe yongeye kumvikana anenga imikorere ya Kestamel mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru GB News kijya hanze ku itariki ya 1 Gashyantare 2026. Yavuze ko umwanzuro wa Kestamel wo guhagarika amasezerano u Rwanda rwari rufitanye n'Ubwongereza mu bijyanye n'abimukira wafashwe mu gihe haburaga amasaha make ngo indege ya mbere yari kugeza abimukira Kigali ihaguruke. Yakomeje avuga ko iyo aya masezerano rero ashyirwa mu bikorwa yari gufasha Ubwongereza kurwanya abanyabyaha binjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Chris Philippe yagarutse ku kibazo cya Deng Majek n'umunyasudani y'Epfo wateye icyuma umugore w'umwongereza witwa Rhiannon White ndetse akaza gupfa iminsi igera kuri 3 avuye mu bitaro. Ibi ngo byabaye mu kwakira kwa mu kwezi kwa 10/24. Deng Majek ni umwe mu bimukira binjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Chris Philippe yavuze ko Deng Majek yarakwiriye kuba mu bantu ba mbere bagombaga koherezwa mu Rwanda, ndetse ashimangira ko iyo biba aba atarakoze ibi byaha. Ati iyo gahunda y'u Rwanda iza kugenda nk'uko byari biteganyijwe, ndetse indege ya mbere igahaguruka kwa 24 Nyakanga. Uyu mugabo wo muri Sudani y'Epfo wateye icyuma Rhiannon inshuro 23 yari kuba ari mu ndege ya mbere cyangwa se iza mbere zagombaga kwerekeza mu Rwanda. Yakomeje avuga ko Minisitiri w'Intebe Kestamel yakoze amakosa akomeye cyane yo guhagarika iyi gahunda, ndetse agereranya iki cyemezo yafashe n'ubugambanyi. Ati mu by'ukuri ntekereza ko uyu mugabo yari kuba ari mu ndege za mbere zijya mu Rwanda, kandi iki kibazo cye kiragaragaza impamvu guhagarika amasezerano byari ikosa rikomeye, ahubwo mu by'ukuri n'ubugambanyi bwakozwe na Kestamel bwo guhagarika indege yagombaga kwerekeza mu Rwanda mbere yo guhaguruka. Chris Philippe atangaje ibi mu gihe u Rwanda rwamaze kujyana Ubwongereza mu nkiko kuko bwarenze ku masezerano impande zombi zari zifitanye mu buryo bunyuranyije amategeko. Ni ikirego cyatanzwe mu rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza rwo mu Buholandi. U Rwanda rwasabye kandi urukiko gutegeka Ubwongereza kwishyura arenga miliyoni 50 z'amapawundi
kubera aya masezerano y'abimukira yahagaritswe. Umushinga wo kohereza mu Rwanda abimukira binjiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko wahagaritswe muri 2024 ubwo ishyaka ry'abakozi cyangwa se Labour Party ryajyaga ku butegetsi rivuga ko amasezerano yasinywe hagati y'iki gihugu n'u Rwanda atakemura ikibazo cy'abimukira biyongera buri munsi. Kugeza uyu munsi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer anengwa kuba yaratesha agaciro gahunda nta bundi buryo afite bwo gukumira abimukira. Imwe mu nkuru zinamaze iminsi zinagarukwaho mu bitangazamakuru bitandukanye. Hanyuma duhindura ingingo gato, mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa tuganire kuri Donald Trump. Mbabwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko Canada, Greenland ndetse na Venezuela bishobora kandi guhinduka leta eshatu nshya z'iki gihugu. Russia Today yanditse ko Trump yatangaje ibi kuwa gatandatu tariki 31 Mutarama 2026 ubwo yari mu musangiro wamuje n'abayobozi b'ibigo bikomeye ndetse n'abanyepolitike. Uyu musangiro utegurwa na Alfalfa Club niho ry'abanyemari bakomeye cyane. Trump yavuze ko ntabwo kugira ngo Greenland ibe leta ya 51 byigeze biba mu migambi ati yanjye, atabwo ndashaka kugira Canada leta 51, Greenland izaba leta 52 naho Venezuela ibe leta 53. Nyuma yo gutangaza ibi Trump yavuze ko atarakomeje ahubwo yari amashyengo. Trump amaze igihe kinini cyane agaragaza ko ashaka kugenzura ikirwa cya Greenland ku mpamvu z'umutekano w'iki gihugu cye kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kirwa gisanzwe kandi kigenzurwa na Denmark. Ni mu gihe kandi mu bihe bitandukanye yagiye avuga ko Canada ikwiriye kwemera ikaba leta 51 ya Amerika. Trump atangaje ibi kandi mu gihe yavuze ko Amerika izagira uruhare mu miyoborere ya Venezuela nyuma yo gukora ku butegetsi Nicolas Maduro, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize komeza